Enti week we no officially ye the Hopeson Adorye e na etwa wo de no aba chopping board no so ama ya masensen ase tam me the stamp no esi so Penyah block media ya underline Hopeson Adorye or to hope suit no so we say Odi Ahenkan any TikTokers abe clash with Hopeson Adorye e fa nra ensem a obake kan fa Samira Bawumia ho no Hopeson pa me sweetheart mother TikToker mother pia wa sell mother mo do Odi Ahenkan mo abe clash with Hopeson Adorye me ma ntire mu no a kire wa adwen ama me e wo comment section aha Penyah block media me so say need mu obe like video no other ma subscribe button so na be click notification icon for the test update na be kire wa adwen ama me e wo comment section me so ba so no a share bi for so anya bi ahwe enti ye nyina ye nka bi share bi ho no mo ya adwene ye ho ene was a video be pop up on the internet. Video dey be hwehwe na say eye Hopeson Adorye wakọ kantanka eyiase bi 40 days celebration okọ asie bi na okọ ho no na say opese oje nchia ba bia mpi for na atena se no awon ode nchia ne nam ema ochia Bawumia kama but movie free Bawumia ko Bawumia yire so no ana Bawumia yire Samira Bawumia efa book ana say na okin kan mu only Hopeson Adorye ni asem bia but on penning someone chia go Hopeson children on what 2 euro. There be a Hopeson better TV so what 2 euro and what did euro and what say e did for 2 euro there me chia we zebu. What as me chia. And I no kran kwa danchen. Hopeson Adorye. What did Dr. Bawumia them on several occasions. Bawumia nanya na ya na yire de e bia na yire ya. Be going to mean country be say me be kind of public. E say o yire e meme ne de da. Wo go ba na ni mase. What go about any mercy? It is a Hopeson. Samira anchia wa odi se wa anchia wo. Ase me ba ya no, ya anchia Hopeson ko tena ho my CTV GH. Ho en okokwan ye be ma atwe se me be ma ne su bi se Hopeson Adorye ko da mi hu bita. Hey! Ase me greatly. Okoto na ebuza okokwan ye ho no ko tirem an ana Samira Bawumia onye Ghana ni wo ye hwan igbo firi ha eno azemuni enchai by force me na me dem ho ana me se me nchia by force ana want me wo the way the first lady edi ana wo ye arrogant ana wo ye hwan nonsense foolishness wotiti so huru oba besia no wanwene ho Samira Bawumia mo Hopeson Adorye dinda. Bawumia mo odi ni watemo da. Woni agrada. Eni afia hwas ne gana nya mo ntokwa. Ana afia ke kana adwen kire wa. Hopeson asem nyina ne se de o tan Bawumia nyina ni. O se Bawumia na abo afia hwas ne ga pass oni ono na tem. We ya asem. Wontimi nko ntokwa na de sha dum ni adan. Ema because of that no. Samira Bawumia otu video mo odinda ono na woti TV so ana meka se me kan nsem a meka se me kan mema na de da ana meka se me yese ya de bia nsem hunu ni gyimii nko a ebo ya fa san nsem we na Hopeson Adorye be kan enra no eno na Odi Ahenkan me am favorite TikToker mother mo dinasma ma Pipem, as Madame Bomma Menabaso, a Bawumia yire no. Samira. Why ya de papa. I'm not 1 year a 40 days I want ya Hopeson Adorye no. Me bona baso pa. Why ya de. If you ask you do be in Syria, now you're going to chase them, but no one I know I feel say. Enti we a hypocrite as a mount we a hypocrite so the maminute now but me do what but say kwame amayosemu ye friends yensunsun ye de obia o de be yensunsun ye so be you be kan obi wan sam ya utimi kan obi personal issue okay now we shall now be search no so afenese no who is that nipa na be feel no we a hypocrite say bia ma wote sem do akwatena agama ho gobenase no me twa da pa na me hu na ma fe me se a na obi ma agye me so obi ma wo ye hypocrite na so wo da bi ataye nju mi akasi manim pray ana me chawa nyi so na nu mi te de wo ye no so ye bone bo it is aga Bawumia yire no ehu Hopeson Adorye no wa sere na wa tu a enka meka se Bawumia yire ni hypocrite wa kire se wonye hypocrite me pedo ye ne pa moma ye nya sa suban no kanipa wansam ya una na ne kwasere
any pena. Esa ma hu se ne wa ye na ye ne ya. Ayemi ya mempe ade a wo ye no nya de pa. Enyina manwasamachi entwa da pa. Atase. Yo. Mawie. Abusia for me share video here that Samira ne mate yente ho tew. Ko eti se wo fi ni je no aba betena ha na by ayi watena ha se ya no aba bedi second lady a what you man make sex ho enwu ye so Odi Hopeson Adorye Penyah Bawumia and oni no Ahenkan Samira Hopeson Adorye Ade aye ukwa asie uchia udru mami so amin Samira so wanya wa adwensa wo tene wo nsa achia no eno no so anya na adwensa wo tene ne nsa achia wo de wano ne wuti ena chia no eno no so de nanu ne ti na je so na de ni beblebe yi ade ena wo firi ni je enye mo na mo se kwame nkono obo adwuma nyamo na Ghana mo se Kwame Nkrumah ye president obo adwuma chen obi a president bi a waba Kwame Nkrumah ne yile no ye die ni yile no ye Ghana ni Kwame Nkrumah ne yile no ye Ghana ni you say ya mamo nyesa who was na do won pese obi di wo yile ni be ye form de bia na pese obi obi yile ni ye form sa ye yasi ya wo ken wo yile chusu so ode ne ho betale be hye brother Same me hu video bi a wo yile empress gifty ode ne ho onya brother Samia moto mu kro bewura ode ne ho twitwi brother Samia moto onu na achusu so obeye opese oba ware for de ne ho twitwi obi kunu ena Samira nso si oba ware for mpese ode ne nsa ebe chia obi nsa ye meanwhile kra wants ne won nsa ena ma me ne so antene ne nsa de na mo yesa ena mo pese mo fa kwan bia so e bring MPP party ni down ade ya ye mo dey ade na mi hu video bi so ono Kevin Taylor kwase ampanyi na ye di ni trum no ono so ka bi se Samira didi Lodi na Mahama 20 yenye ndey enti yenye ne de Samira anya hwe kra sabi wa botimi abe second lady na wo Kevin Taylor won so kwase awo ma me na anya na dwudwuma na no wo ye o papa etwo ne nke ya ku na okọ eji ye okọ so ma ato ye ta na sum e kan ni si abonten a wo su bi da so akasa tia Lodi na enti die o kasa tia Lodi na enti die metimi aka se apablo se ma me kanie Ghana for mo say video bi di ahim e wo amansan tentan kese ne so Samira Bawumia e wo Apostle Kodosafo ayiase a Hopeson Adorye ebaya ochia MPP mpanifo odru Samira Bawumia so no Samira antia no mumye ko he video a sa issue ni siye amanfo ka ho asem no ye wi a ye ho no ye beka to aso Odi Hopeson Adorye Penyah Bawumia and oni no Ahenkan Samira and oni na akasakatra edisa womo and wo podi no eso and osofo na esiama na yes odisa ma onchia no enisa ochia Hopeson Adorye sabe oye ni pabonini Hopeson Adorye onkaya de nafu ena hia no esenanum a ena okai sama me we ya odine betena internet edina term unprovoked 2020 elections now Hopeson Adorye ya oye parliamentary candidate for Pong Katamanso Samira Bawumia eye campaign ma anajo mo hwe videos any pictures here that's royi mo hwe pictures yi anajo midnight Samira Bawumia di Hopeson Adorye chi di ko community se wo Pong Katamanso nyina eye campaign e de ma so mo nto abama but ana musuma bi e wo sunti no unfortunately want me awene seat no ama me MP sa usuban no se Pong Katamanso fo ni musuban enu nti eno manto abana ma no mami anajutum onam wajane manketwa ofie ene ni kunu enam Pong Katamanso eye campaign de ma nese obi akodi di watama ususu se nipa no oben Samira Bawumia ni kunu a e wo se oni omukasa
Ubetra internet, ebe di mami atam be kan sebe nsema mfata e de kire mami. Wo sebe mami school wako. Oko school wa Gimpa. Samira Bawumia time. On a best student in the whole of Gimpa. Oyiri gift Adorye no. School ben oko wo kroma. Ono kra na oti kroma no si enya no. Na onfa kro yi mo no bo. Ubetra ha e di mami atam. Obi bedi uyiri atam a, ubesoso bedi na atam. Dr. Bawumia wa mesoso. Na wa di na atam aguna nimu ase. A vilify mami we a afedie obetu na yiase a obechia no mami ne se onye hypocrite onchia o osi onchia o baby amope bia momfa nko baby amope bia no momfa nko na wadidi na tem asupa na wi a ubechia no na obechia no oso onye hypocrite kudos to Samira Bawumia sa onye hypocrite na otani pa na sa umpena asema na so biya de echrew na sa umpa ubedana dia chenipa no amana hu se ade a woye no ayew ya na umpe. Namaste. Nasa efo no so ono so ose de efo madekuku a efo nro ayi gospel musician a ni kunu etu nro obi o sorry a wo see yan kan wasem obi kan wasem sisi ya na wo de enro ehunu a wo internet yi so o so sorry na wo ko chiro nkofo ho asem o sorry a wo kan nkofo ho asem obi kan wasem na wo de wo threaten no se wo nkwa na wo nro una wo de wo fira yigbe enti wo nro onan so na wase uni padua yi umfa nro ni bi nkosasra ho na enye level ma oyire nso te ho no ma ono keka nkrofo nsem ebusebisa nkrofo questions oyire abaji obi akona eno ka asa Ghana for asa omayi omadu because they say obi adwuma nti ana eno de asa mo nkan mo yira behwa obi ase obi adwuma na se akona me betra mama mini o waje eno kwa nkrofo nkan ho asem wo na mana wo rante ka obi ho asem obi ye we ni obi ye onye Ghana ni na wo ye Ghana ni ene kosi usen wo una okuta Ghana ni na mpo ye odia no ekosi usen ene ma post now when di mi anhwe so na ene ada no se na o rant no na we nka by force we asem we by force eni hwahin me woni me wasem no abeto me baabi na pa maame no kra woye obusa wo se wo ho te sei eno kra no obusa wo no kire se maame no woye pa oye pa na kire se de nka wase ni din edidi na tem wo internet yi so no na wa be hia no na wo no kra timi atena no obusa wo se ete sei a wonso ade chi ya wa betena wo se wa amfane nsa amma wa amfa nsa antum enti no na ma wonso wa se boy na or shatawale friend ba program na wo se wa musane se no ho te sen so wa mana management am friend no wonso de ne sa na ayi uche se wa Samira Bawumia amfa ne nsa nto nsa yemo anchiawo nti wonso umune ya wati kokum na mewo bibi yawo empani ade na wo mutirim ne bi ni utirim en na onye mpani onye wo ho pani ni yo empani ade wo pani tim na ye de dwen ya ne ma papa ya ade no de enema na de ade na dankofo tim na kwaku otim despite money nkofo na omodi create adwuma no ebi na atinim na se bi da atima nka ade we nka onsore meye na tese nka ye me ametie mpo na wo ne wakosai me wakodi matem na wabeto me na wo chia me enka metwa won sachi me onsa no ka metwa chiri ama onan na ewasen unipadua no edikan ewo yi na budina so no platform no so ka edikan ofom na next time ka beto me anka ene nka de okotro yegu ade nkisa ka betro bia ka ho pa ka won nsem tro ana ka won nsem ka. What kind of nonsense is this? Ya so strong in some phone so ama. Papa penmu. Mam Samira Bawumia so oni oyire kra be pe ono oyire mpo. Make age wise enye kra.
oyire kwa the size no kwa me kwa me sa efa ma de me tinte so pura chese me say so oyire no ensebo ne hu eya won tire no nka ho ana ya tro said the old namo ka obi yire ho asem no Dr. Bawumia ne yire na wo so dia wo ukoshia na woni ne sere no ukoshia Dr. Bawumia wo pese woni wo sere doctor nso kra no ono kra wo nice rodo na efo we woman smiley face here dey ono ukoshia na woni chi na ukotina ne yire na wasa betena bonten say no ya na refi say won so wo da oba ho won so wo yire oyire nso ti TV so a wano waje obi adwuma a woye o gidi obi adwuma na waje a ono nso no oye obi akonya watimu no wabeje na oye a watimu a oye comfortable a obusa unnecessary questions wo no eno kra yen obi nkrofo nkan wonso de unim obi yire ho asem ka obi yire na wo de wo sori a wo di wano asini so na ma me ne kwampo ba wa ma face watch just one fan in some one chair until woman a wati kokum papa pen mu anka wo was by now obi nkofo hwew esua wo e wo media ne so no just ezemu no kwa say obi esua wo enye yi politics mu uni mentor bia because obra body the number politics. Hey, Hopeson Adorye, gyimii na gyimii. Hopeson Adorye, yeni yemu bi yem pese abedidi mpanyimfo atam. Ba gyimii na gyimii no. Ukotia oba ne ho ofe. Na oba ne ho ofe so wonchia wa eno eyedai, eyesun. Ukotia oba ne ho ofe papa bi ti se hadia Samira Bawumia, the incoming first lady. No so wonchia wa eyesun. Gyimii na gyimii na we papa pani ne yemu ye nkura ne bi ye ne yemu ade ne de hia ba bi o. Yo, fa what you do, what you got now useless party, you pin him. Good afternoon. I did be question and if an opening now, my emergency can me ignore, but me ignore in a dear summer. Hopeson Adorye, dim cause assembly will up so. Hopeson Adorye, dim more assembly will up so. Now what one worry or papa painting one cast and papa and children. Who cast or baby and Jimmy saw the end of home? Hopeson. What got to be where yassi? Who got to watch Samira where yas? Would you drop by me? How doctor a bear mount? Oh no, yet it's in only an is a wound to which she and watch or no was city. Who drew near her? Who could cranny book a rabba on your illiterate and trust a man no account. Or could pense more baby when January home or come be out as a move. I brand the apparatus or kind book, a rabbek and kind book, no drew her. Who be son sending what to say, no say, and I won't sway. But when you are, there been quite fun in some two or busun, Sanimus and Penyah day. But law concern I wouldn't know, on fan to Miss Anya day. Our quarter of free for no station is one in the casa. What's say, baby, hey, Hopeson, would you mean where you drive home? Yana casa won't want away a bear my home. And can you be called a man? Oh, ya bear. Nansan with one Hopeson Adorye. What to me, Samira would Gina Tema can't cause some new friend of some the train. Oh, you know what Danny moved to a chance to crowd next to Johnny's Hobe can't say Samira and Crawford fun. Oh, I won't fall when you go see every year castle be good anymore. Now go see our no. And go on so let me haggle. What footed and collect him a hint. And go on so let me haggle. And I cast will be an edge, she said, what's on one. Because we be an answer. Mr. repeating, Mr. Hopeson Adorye. Only a year friend say a calling so some man a bar ye campaign that time now a phantom and he come while I'm take him home about the do. I'm a big group ye Buko Marina. You be saw Hopeson Adorye any half of a calling no and then a fence a do fruit to you be a year secretary now or you any ordinary in our boss. Set more policy in this I was a delegate when I'm my delegates here delegates. That is the policy you have.
wo se enye alankojo chematia enka you need delegate you call this policy wakoto nipa no we ase wabusa na asem wache obusa ase wo ho tesen what do you want from that woman again and aka so no odi kotisi ni wo ho ana odi no ha be hihyew krasi ni be ma Hopeson Adorye ana bibi shows when just a mirror life amana wo ho wo be tie hia hopeless man Hopeson Adorye kwasia nga opese Samira Bawumia fa ne santo nsem nchiawo se when Gyae weni na wetu esi Samira Bawumia so wokrom ha na wo sore ana odi na tem sore ana wo kan kwasa sem bia fa ne ho na se when wo yere gift Adorye ne ahone ne te no ne awo ja osofo obefa wo street boy no we bisa ho sidenti no timi ja osofo obefa wo street boy because of adwama nti no ja osofo no obefa wo street boy se when you weni emfi Samira Bawumia so when you wan no emfi Samira Bawumia so adenchi by force se when you weni emfi ni so awon when wo yere gift Adorye ne ho kura be funu wo man we mu ne ho be funu yenim underground yenim kwan e fa so ni kunu Gyae yenim ye hye sumase nyina ya hyeda na ya edin ndi Hopeson Adorye se when Gyae a me yese wo yiri gift ina wo keka na hya asem wo yiri gift Adorye ono na wo like wo pia na hya asem se when Gyae Samira Bawumia na wo didi na tem na wo sori na wo kan kwase asem fa no na wo adenchi ya by force by force chinchina wonchi a wakotena TV so akodi na tem akokeka kwase asem afa no awie we hu no wo pese on fa ne santo nsem nchi a Hopeson Adorye hopeless man. Chimifo. Me de won say na nsem be Gyae atem didi mpemfu bi betu mi fo say atem didi ni mi Gyae. Na me nsem a me kan nyansa o mi ntimi Gyae atem didi no. Ba me a my tena say hu say no, some people deserve it. Kwase ya wa ya wabodwe say sa apapun. Wa be gina be di Samira Bawumia atem kwase ya yiri gift no kura ne size ni Samira Bawumia. O yiri gift. Chese krom ha de mi hu omo di Bawumia ate say Samira Bawumia atem ni nyina so ye ni papa bia nkwase afon kwa gyimii fo o ba be di hwe stay away from Samira Bawumia. It's a warning. So opese one we yiri gift no tena de a yenim kwan fa so one ni kunu ni Gyae yenim ne hye sumase nyina nti hwe yiye na twe ho fi Samira Bawumia ho esa kana be funu ne we yiri no say Chira wa bi ma e wo comment section. How you Penyah Block Media, Accra.